Ibintu byarabuze hano mu karere ka Minembwe harimo amasabune n'umunyu ndetse n'amavuta kuri ubu ngo bihagaze gute? Ntazo twabona. Ko barababwira gute? Tabirimo. Tazoga dufite. Ese ho mwayigereyemo murabona ariko bibuze. Icyabuze niki? Ijambo rya mbere habuze amasukari. Habuze abana baratugura kurara abana. Radio na televiziyo Minembwe TV barashaka kumenya iki? Aha turi ku isoko yo kuwa kabiri ikorera mu Minembwe nyuma y'ibura ry'ibintu bikorwa by'ingenzi. Ese ho mwayigereyemo murabona ariko bibuze. Icyabuze niki? Ijambo rya mbere habuze amasukari. Habuze imyunyu. Habuze amasabune. Nuko hasigaye ibindi byoza biboneka ariko jambo rya nyamuhimu nini. Ariko si by'abakomeretsa so ibyo birahari. Nabyo ni dukeya n'ibihari bakagira ibeye. None se niki mwosaba? Turasaba ngo mutuzanire isukari, mutuzanire umunyu, mutuzanire isabune n'ibeye mu ryitsi. None muze wewe wari waje kugura iki mu isoko ya kabiri? Mu isoko ya kabiri narinje gushaka umunyu n'isabune n'isukari none ndabibuze. None urabibuze? None uko biragenda gute? Ni mwebwe gani mwodufasha. Turabashimiye. Ku rundi ruhande kandi turi kumwe n'umumama. Ese wowe cyane kikugoye niki muri ibi byabuze? Bice nyine nuko bikurikiranye nuko uyu muzehe habuze. Hahebuye pe sabune zabuze, hakomeza umunyu uko turagiriza umunyu. Isukari yo ntawabona uko mutiyovuga, dufite ubwana butoya bari bubeshejweho n'isukari ukabeshwaho n'igikoma ariko ubu nyine abana baranganiye kabisa ababyeyi tubuze uko tugira turahekeje. None abana bato muri mu kubaheza iki? N'amazi gusa nta kindi. Icyo tubona gusa ni bwakigiye kuba tungukaho nyine bitewe nuko twagaza tugira ibikoma tugenda tuvanga amafu tukagira amasaka tukagira ifu za kankoto tukagira n'amata ariko byose nyine turahebuye pe abana baratugura no kurara abana. Radio na televiziyo Minembwe TV barashaka kumenya icyifuzo cyanyu. Icyifuzo cyacu ni ukugira ngo ibintu bisubire mu gaciro kabyo ubundi kandi mugaragaze uburyo bwose nyine nk'abakurambere bacu mudutera iteka kugira ngo mushobore kudushakira ibyo bintu kuko tutabibonye ahacu wenda ntacyo twaba turico kabisa turahebuye. Turabashimiye. Ibintu byarabuze hano mu karere ka Minembwe harimo amasabune n'umunyu ndetse n'amavuta kuri ubu ngo bihagaze gute? Ntazo twabona. Ko barababwira gute? Tabirimo. Tazoga dufite. Ni ibiki mwari mwaje kugura se ubu? Twaje kugura umunyu, twaje kugura amasabune, twaje kugura amasukari twahebuye. None ko bimeze gute? Ari zo mutegereje se cyangwa mwahebuye? Ko turategeza ko twahebuye turatashe. None se niki musaba? Twebwe ko turasaba ngo mutuzanire amasabune mutuzanire n'amasukari ibintu byose. None ibintu biri muri isoko ni ibinyabaga hasigayemo utuntu bene tutwatakataka tujanye n'amahuzu uduhuzu tw'abana uturato tw'abana ariko ibintu byangombwa bitubeshaho nk'umuntu ntabyo bigihari. Ariko si ibicuruzwa by'abakomeretsa se byo birahari? Biracyahari. Ni ukuvuga ngo byabuze gusa ni n'umunyu n'isabune. Umunyu n'isabune nibyo mwoturamira akaba ari byo mu. Ni ukuvuga ngo nabikeya ntabirimo. Ntabyo habe na kimwe. Ko ndagira ngo ni ibeyi wenda ryabaye. Oya ntabwo ari ibeyi ntabyo bihari ukuye kuko abantu kera batangije kugira ijambo. Aha turi ku isoko yo kuwa kabiri ikorera mu Minembwe nyuma y'ibura ry'ibintu bikorwa by'ingenzi nyuma y'ibura y'ibicuruzwa by'ingenzi abaturage bongeye kurema iyo soko ariko kandi ikibazo kiracyakomeje ibintu biva mu Mushasha bica kwa Murima bivuye Uvira bica Fizi Baraka n'ubu ngubu biracyakomeje kubura abaturage bakomeje kwibaza ibibazo byinshi birimo ibyashara birimo amasabune n'umunyu ndetse n'amavuta n'isukari byabaye ingora bahisi.